Sikubikela sikwamkwele kabhoqo sawuqopha umlando etsheni samphatha uJuqu uSibisi segwanyawo sengane ziyadela ngoba ziyayitofoza intokanini amadoda iphathazi. Awu umfana onjinga ke lo mfowethu lapha engode Vryheid suka sikubikele ke. Ndaba baphela. Siyaphila njani? Khona mfowethu. Wawugubha lo mgodi mfowethu aya ngokushona siyashona iziba mfowethu wenzani? Wenzani wathisa imizi yamadoda. Sekusele mina ngathi uqulu maskandi vele. Lo eqiniso maskandi. Mfowethu wayimela into yakho. Bethe abantu sigabe ngamamiliyoni bethi sigabe ngenkani siculela bona laba abantu labana wathi wena ngifuna ukuma ngomlayezo wama wabajova ngalento yasiyangena mfowethu nayi siyangena manje iyajula manje kuthiwa sekukhuluma maskandi opinki kanjalo so mina ngisaquluma maskandi wangempela mfowethu one message ongekho mayelana ne trend ngithanda ukuthi mangitrenda nge message angithanda mangitrenda ngento engakhi so ngiyajabula mangitrenda njengamanje ngitrenda ngento eyakhayo ephakamisa isizwe mfowethu baningi abantu abathi bekhali bethi ukuthi Mahle wethu uphi wabuya mfowethu negiye phezulu washaya ingoma awakathuka umuntu wangcolisa nje iphepha wangcolisa nje iphepha mfowethu wathatha izinto ezicashile wayilethe emehlweni abantu kodwa zamnandi zathandeka mfowethu kuthini kuwe mawubona mfowethu abantu beyijabulela kangaka ingoma zakho ujabulisa abantu mfowethu umsebenzi wami yekho nje ngawusho ujabulisa abantu umsebenzi wami noma bengalahla wonke umuntu kodwa basele nami ngizobajabulisa uzobenzela iqiniso mfowethu leli lokuthi wakhisizo ngoba yazi mfowethu into engibuke kuwena ulanda lento yomfazi omnyama ulanda lento omgqumeni ulanda lento omtshengiseni yokuthi kwacule ulanda lento yobhungumuzi yokuthi babethi mabecula bebumba isizwe bebuka isizwe ukuthi yini esihluphile mfowethu after matric impila yekho lo kunjalo mfowethu babasila nje mfowethu mhlambe baningi mfowethu abantu abaqeda isikole kodwa bangakayithola umsebenzi abafunde ngisho emanyuvesi so leyo ngoma ikhuluma izinto ezifana nalezo ngingande kakhulu ngayo ngicathi bonke abantu abasebezwile bayazi ukukhuluma ngani ithinta wonke umuntu mfowethu ngoba ibona trend kangaka ku TikTok nakuzona zonke inkundla ngenxa ukuthi ithinta wonke umuntu vele ikhona enye mfowethu ephinde yangilimazi ithi le ngoma ngangifunda nabo labantu ngiyawazi amaphupho abo kuba buhlungu mangifika emakhaya ngafica behleli bengakwenzi ababefisa ukwenza ithi kubuhlungu ukucela umdala kubuhlungu futhi masilingana njalo mina ngicela kuwe kubuhlungu kakhulu mfowethu so ikhuluma izinto ezifana nalezo mfowethu imessage nje kuphela ethinta abantu futhi ekhuluma izinto eziqiniso ngasonke isikhathi siyambona noduma kahle eqhubeka mfowethu ephakame yaphezulu ngalendlela mfowethu akenza ngayo njengamanje angeke ngime mfowethu ngofunja isibhakabhaka kodwa mfowethu awagingqa amatshe mfowethu ogubha umgodi angazi noba la kwawena uzophila ukwazi ukugqiba ngoba ama-hit odwa mfowethu ngiyilalele yonke ngafaka urepeat ngathi ngisafaka urepeat ngafaka urepeat kwathoda kusimngedwa noma ngithi ngiyangena ku-TikTok iyo mfowethu iyalwa busa yona mfowethu busa yona impela hayi lento iziphiwo mfowethu iyazenzakalela so nangomunye unyaka kuyophinde kube nje abanginika amandla akho mfowethu amamiliyoni akho aweze eze kiwo umlayezo lo hayi le yanto makulapheka abantu mfowethu mina ngijabule okuningi nginankinga nakho makulapheka nje abantu engode siyabonga ngiyathokoza izwe mfowethu ungathini ukuyibongela abahleli bempucuzeko mfowethu nabathandi bokucula kwamaskandi bonke besazoqhubeka bekweseke kakhulu kunalokho abakwenzile bonke abantu abathanda uduma kahle ngiyabonga kakhulu ukubona sazoqhubeka ngimenzele okuhle siyathokoza kakhulu